Yes, mwese rero muhawe ikaze kuri M24 TV. Akaba rero ari televiziyo ikugezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru abagezweho, amakuru agufasha kugira ngo umenye byinshi bitandukanye rero aho isi ibigeze, ndetse n'amakuru abagenda agarukwa. Uyu munsi rero abangiye kwerekeza mu karere ka Kamonyi, akaba rero ari kamwe mu turere tugize intara y'Amajyepfo. Muri aka karere ka Kamonyi rero haravugwa ibijyanye n'ingona yishe umuntu. We yishe rero yitwa Silas Hategekimana, akaba rero ari uwishwe n'iyo ngona, akaba akomoka mu karere ka Nyamagabe. Ikindi kandi rero akaba yari umuntu wakoraga akazi mu rugo rw'undi muntu. Hanyuma rero iyi ngona ikaba yamuririye ku nkombe z'uruzi rero rwa Nyabarongo, nk'uko amakuru dukesha ikinyamakuru Umuseke abigarukaho. Aha ni hamwe rero mu hantu ingona zikunze kurira abantu benshi cyane. Uyu nawe rero akaba ari umwe mu bahitabiye Imana nyuma rero yo kuribwa n'iyi ngona, nk'uko amakuru agera kuri M24 TV. Reka nkubwira ngo rero urakora subscribe niba utarayikora, ikindi kandi rero urananyeganyeza akazogera kugira ngo ujye ubona inkuru zacu 5 kuri 5. Ibyo ngibyo rero biguha amahirwe yo kuba waba uwa mbere mu kuba wakwihera ijisho inkuru zacu ku kanya mu gihe ziba zimaze kuba zategurwa ndetse zimaze no kuba zaterikwa kuri channel. Iyi ni M24 TV rero ngiye gufata akaruhuko k'amasegonda atarenga rero 5, hanyuma nze nkuramburira byinshi birambuye ku bijyanye rero n'iyi ngona yari iyo muntu. Nanakubwira byinshi bitandukanye rero ku bigendanye n'ingona. Ingona rero ikaba yaramuririye hariya rero mu karere ka Kamonyi ku nkombe rero z'uruzi rwa Nyabarongo, nk'uko rero amakuru atugeraho ku ruhande rwa M24 TV. Wari n'ingona afite imyaka ingahe, yitwa nde, ubuyobozi bwavuze iki ku bijyanye rero n'uyu muntu wari ingona, ese umurambo we waragaragaye? Ibyo byose rero akaba ari byo naguteguriye ngiye kukugezaho muri iyi nkuru yacu kuri M24 TV. N'amasegonda 5 gusa, ntabwo nyarenza, hanyuma rero nze ndambura iyi nkuru ku buryo burambuwe. Muhaye ikaze rero mwese, muhawe ikaze aho muherereye hose n'ibyo muri mu murakora byose rero. Iyi ni M24 TV. Yes, hanyuma rero amazina ye yitwa Silas Hategekimana, y'imyaka 32 y'amavuko. Uyu musore rero akaba akomoka mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kibirizi. Akaba rero yakoraga akazi ko mu rugo aho bita kwa Elias y'u Rwanda, akaba ari we wari shebuja we. Hanyuma rero yariwe n'ingona ubwo yaragiye kwahira ubwatsi ku nkombe za Nyabarongo. Undi mugabo rero bitwa Bushayija niwe rero wamubonye, hanyuma ahita nihutira kuba yatanga amakuru ku bijyanye rero n'urupfu rw'uyu mugabo, ndetse anatangaza ko ingona ariyo imuriye. Hanyuma rero kugeza ubwo iki kinyamakuru cyateguraga iyi nkuru, umurambo w'uyu mugabo rero wari utaraboneka, dore ko byavugwa ko wari ukiri mu menyo y'ingona. Ingona rero ikaba yari yamutwaye. Abenshi bavuga ko burya ngo iyi ngona ikuriye rero ijya mu mazi ikagaruka hejuru inshuro zigera kuri 3. Izo nshuro 3 rero iyo ikimara kugutamira ntago ihita ikwica. Imaze kugutamira rero irakujyana hasi ikakwibirana mu mazi, kuzamura inshuro ya mbere, ikazamura inshuro ya kabiri, ikakuzamura inshuro ya 3, hanyuma rero inshuro ya 3 ngikurikira hasi mu mazi, yo ikagaruka yonyine bwayo. Rero nibyo abantu bamwe bigeze kumbwira ku bijyanye rero n'uburyo ingona yicamo umuntu. Hategekimana rero yaratuye mu mudugudu wa Rubumba, akagari ka Ruyenzi, umurenge wa Runda wo mu karere ka Kamonyi. Amakuru rero avuga ko abantu bagiye kugerageza gukura uriya mugabo rero mu kanwa k'ingona, ariko rero biragorana, iramwibirana, barayibura. Nk'uko rero nagendaga mbikubwira mu kanya kashize rero. Hanyuma rero hari bamwe mu bari baturanye na Hategekimana bavuze ko yari yaje gupagasa aturutse i Nyamagabe. Birumvikana rero wasanga yari afite n'umuryango hari mu karere ka Nyamagabe, yaraje gupagasa mu mujyi wa Kigali, ariko rero biza kurangira uyu nyakwigendera ari we n'ingona. Kurangira rero ingona imwivuganye, nk'uko amakuru atugeraho. Ingona rero ikaba ngo yanze kumureka, ubwo rero abantu bageragezaga kumutabara, ariko rero ingona iza gutsembarara yanga kumukura. Ibi ngibi rero tukahita tubisanisha n'indi nkuru y'umwaka wa 2017 ku witwa Habamenshi Oreste y'imyaka 54 y'amavuko, wari utuye rero mu kagari ka Masaka mu murenge wa Rugarika, akarere ka Kamonyi. Nawe yishwe n'ingona zo muri Nyabarongo rero ubwo yaragiye kuvoma. Na hano rero hakunda
abantu benshi izi ngona zikunda kubarira kuri uriya mugezi rero wa Nyabarongo, cyane cyane rero benshi baba bari kuvoma muri ari amazi. Hari ubwo rero uba uri kuvoma ntushiduka uburyo yagufashe bitewe n'uburyo n'amazi aba anasa nabi, nanone wabona rero ko ari ingona irimo cyangwa ntiwanayimenya irimo iraza. ngira ngo rero urupfu rw'uyu mugabo nawe rwatangajwe nanone biciye ku munyamabanga rero nshingabikorwa w'uriya murenge wa Rugarika, akaba ari we watangaje iyi nkuru avuga ko nawe uyu nyakwigendera yitabye Imana. Uretse rero uriya aba menshi wo muri Kamonyi rero abaturage babiri nanone bishwe n'ingona, barimo umugabo wo mu kigero cy'imyaka 27 wo mu kagari rero ka Kavumo umurenge wa Mageragere, wapfuye ku itariki 12 nawe Kanama 2017, ndetse n'undi mugore w'imyaka 54 nawe wo mu murenge witwa Nyiramakaniye Esperata rero kuwa 23 Nyakanga 2017. Gusa rero ubuyobozi bukaba busaba abaturage rimwe na rimwe kujya kuvoma amazi nubwo ari ahantu kure cyane, ariko rero bakihangana bakajyayo aho kugira ngo bajye kuvoma aya mazi, dore ko rero izi ngona zibamereye nabi kandi utamenya ngo ingona iturutse he. Akaba rero ari ingona ishobora kuba yakwangiriza ubuzima. Ubundi ingona rero ni imwe mu nyamaswa z'ibikururanda, akaba rero ari imwe mu nyamaswa zibarizwa mu mazi z'inkazi zikaze cyane. Rero ubundi ingona ibarizwa muri classe, abantu rero muzi bya biology, akaba ibarizwa rero muri classe y'ibikururanda cyangwa se icyo twita reptile cyangwa se reptilia. Hanyuma rero abahanga bavuga ko burya inzovu ishobora kubaho igihe kirekire gishoboka, kubera ko burya inzovu ishobora kubaho imyaka igera kuri 70. Uvuga ko kugera ku myaka 70 ndetse n'100, icyo gihe cyose ingona ishobora kukibaho ndetse ikamara iyo myaka yose. Hanyuma kindi kandi wamenya nuko ingona buranga igendera ku muvuduko w'ibirometero 24 kugera kuri 29 ku isaha. Umva ko rero no muvuduko utari hasi ku ngona buri iri mu mazi ntago bishobora gutinda kiba yakugeraho, nubwo yaba yakubonye mu birometero bisaga 20. Urumva ko rero mu gihe cy'isaha byibuze ishobora kugendera ku muvuduko w'ibirometero 24 ndetse na hagati ya 29 ku isaha. Ikindi kandi rero wamenya ingona zigira kuva hagati y'ibiro 400 ndetse kugera ku biri 1000. Hanyuma rero ingona rero zo muri Amerika zo zigira ibiro hagati ya 100 ndetse na 500. Hakaba hari n'izindi ngona rero zo mu ruzi rwa Nili zigira ibiro hagati ya 220 ndetse na 550. Gusa rero hakaba hari ingona za none zigira rero ibiro byinshi kuva ku biro 400 kugera ku biro 1000. Rero uri kumva iyo ngona y'ibiri 1000 buri kibingana biramutse gufasha wowe ibiro 50 cyangwa ibiro bitarenga 70. Urumva rero icyo yagukorera. Ngira ngo rero leta ishishikariza abaturage cyane cyane baturiye imigezi nk'iyingi ya Nyabarongo kwirinda rero kuba bajya ahantu nk'aho ngaho, cyane cyane bazi ko rero habarizwamo ingona kubera ko zishobora kuba zabagirira nabi. Ingona rero ziboneka ku migabane yose y'isi mu migezi igiye itandukanye, rero yaba ku mugabane wa Afurika zirahari nyinshi, yaba rero ingona ku mugabane wa Aziya naho zirahari, muri Amerika, muri Australia hose rero akaba ari hamwe mu hagenda haboneka ingona zigiye zitandukanye, kandi ingona zifite ubukana buri hejuru cyane bijyanye rero no kuba zakwica izindi nyamaswa cyangwa se abantu zibashije kuba zahura nabo. Urumva ko rero nyakwigendera yahuye n'uruva gusenya kuribwa n'ingona, rero ntago ari ibintu bya byoroshye. Gusa twavuga tuti rero Imana imwakire muhiruwe muri dashira. Icyo nicyo twavuga rero ku ruhande rwa nyakwigendera, ndetse Imana nakomeze kwita ku muryango we niba yarawufite, uko rero amakuru atugeraho agenda abitangaza. Tunaboneraho rero no kugira inama ubwo n'abandi bantu baturiye hafi y'iyo migezi kwirinda kwegera iyo migezi, kubera ko rero ni kimwe mu bintu bishobora kwangiza ubuzima bwanyu izo ngona ziba muri iyo migezi. Reka mbashimire mwese rero, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Iyi ni M24 TV rero, inkuru zacu zo ziba zihari ku bwinshi. Inkuru zacu rero kugira ngo uzikurikirane nuko uba wakoze subscribe, ndetse nyuma yo kuba wayikora ukananyeganyeza akazogera, ibyo ngibyo rero bikaguha amahirwe yo kuba wabona inkuru zacu 5/5. Mwese rero ndabashimiye, banabifuriza gukomeza kunogerwa n'amakuru yacu kuri M24 TV. Gusa rero ikindi nakubwira cyo ndimo ndakugezaho inkuru y'ibijyanye rero n'uyu muntu wariwe rero n'ingona hariya mu karere ka Kamonyi, nk'uko amakuru agera kuri M24 TV agenda abitangaza. Ubwo rero no gutegereza tukamenya
cy'ubuyobozi buzatangaza rero igihe umurambo wa nyakwigendera uzaba umaze kuba wabonekera. Ingona rero niramuka ibayita muri iyi wese rero amakuru azongera kugira agaragara mukazagenda mumenya byinshi bigiye bitandukanye. Hari undi mupasiteri nawe rero wigeze kuribwa n'ingona ubwo yari arimo arabatiriza mu mugezi nk'uyu nguyu rwose ariko bateza abaturage ingona irazira mwawukira murye. Ngira ngo rero ni inkuru nayo twagiye twumva mu minsi yashize. Reka mbashimire rero mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Inkuru za M24 TV nakagaruka mugire ibihe byiza. Bye bye.